smo Embassy Cup za rang 1 muškarci i žene i rang 3. Brojimo preko 130 natjecatelja i sportski duh se osjeti na sve strane. S nama su Antun i Ante, zajedno igrate zato kaj se isto zovete, tako? To je... Naravno, tako smo se i našli. Fakat je super, ima ekipe što igra i rang 1 i rang 3. Rang 1 je fakat top, znači dečki su najbolji u Hrvatskoj, stvarno atmosfera je top, super turnir. Navala je bila dosta velika, pogotovo za rang 3, koji je nekako u ovom trenutku najatraktivniji. Međutim, jako veliki odaziv i u rangu 1 i kod muškaraca i pogotovo kod žena. Imali smo dosta ženskih parova, čak najviše do sada. Za nagrade su se pobrinuli naši dragi sponzori. Glavni sponzor Cupra je omogućio probnu vožnju Cupre na vikend sa plaćenim troškovima goriva. Casa Madeira u Fužinama je omogućila 2 noćenja u svojoj vikend kući. Mi smo svi iz Dalmacije, navijamo za naše, međutim za sad ne ide rezultat na našu volju i stranu. Ali nadamo se break je za naše i da će sad krenuti drugi set korist nas, pa da će treći biti puštanje i podrška s naše strane. Koliko padel spaja ljude dok ste vas dvoje, jedan za Dinamo, drugi za Hajduk, ali padel to ne poznaje. Da, mi se volimo i to je to. I ko će biti prvak? Hajduk će biti prvak. To mi je najdraži. A da, moram reći Mario jer tu mi je dečko, pa ubit će me ako ne rečem. A izgubio je u prvom kolu. Ali najbolji. A najbolje. Cure, čestitke na prvom mjestu, važno je zvati se Tea da bi se osvojilo turnir. Prilike, da. Pa da je tako. Jeste sretni? Pa jesmo, naravno. Koliko? A to je tako u ovim sportovima, čim odigraš jedno finale, nema puno premišljanja, moraš i dalje igrati. Vrhunski. Ja osobno volim tu atmosferu kad gleda dosta ljudi, kad je zanimljivo, kad se navija. Tako da meni je uvijek gušt kad dođe više ljudi. Dečki, evo nije išlo ipak protiv Selaka i njegovog mađarskog prijatelja, ali bili ste blizu u drugom setu. Pa ne znam, možda smo bili blizu, ali sve u svemu dobar turnir. Jako dobar turnir, sve u svemu, finale je možda malo loši, ne tako kako smo se nadali, ali svaka čast Selaku i mađarskom prijatelju. Guys, congratulations, čestitke. Dobili ste Kupru za vikend i kuću. Šta ćete vas dvojica raditi u toj kući za vikend? Pa prvo ću provjeriti jel Kupra ima kasko, pošto možda bude, nemam pojma, po zidu ili nekaj, a onda ćemo otići napit ćemo se i proslavit ćemo naslovnog prvaka Dinama. Congratulations. What are you two gonna do in a house alone for the weekend? Watch out. I won't say it on the camera, but... Maldo, jesi ti imao možda poseban motiv protiv Selaka, znamo šta se desilo, evo mi znam ili na ovom ovdje terenu. Ne, ništa se nije desilo, uvijek imamo motiv pobjediti kako god da je. Ali danas imao poseban, jel tako? Pa da, nije tako izgledalo, ali imao sam sigurno. Dobro, ali sve mu opraštaš, ili ne? Ne, sve oprošteno, uvijek. No hard feelings, definitivno. Igrat ćete vi opet zajedno? Igrat ćemo mi opet nekada. Ljubav, to je to. Da nema saveza i ove priče, ne bi ni toliko natjecatelja bilo. Odličan level, lijepa stvarno dvorana je odlično. Po mom guštu ja bi drugčije organizirao da više ljudi ima priliku igrati. I love to play here in Croatia and the level was so great, you cannot imagine. Like I suffered a lot, but we managed to win, so it was a great pleasure to be here. Can you just do a comparison between Hungarian A-tier and Croatian A-tier? Well, it depends because I think here you have more players playing and overall maybe the level is better, but the top players in Hungary, it's a good match with the Croatian player. Pa naravno da rastem uz to, pogotovo što i treniram u Selaka, tako da jako mi je drago vidjeti kad pobjedi. Ovo je idući potencijal mladi. Da, najbolji trener i igrač, tako da eto, stvarno puno znači gledati ovakve mečeve.
u drugom dijelu godine nastavljamo sa Embassy kupovima, imamo rang 2 i prvenstvo Hrvatske u 11. mjesecu, tako da pozivamo sve da se odazovu, da se prijave i naravno ako ništa da makar dođu navijati.